Nisam nikad sidio na bagaricu. Jel me vidite? Nisam nikad... Eto, uskala sam taj. Ovarva. Only picture. Hello, only pictures, one pictures 10 kunas. Može. Može i mene pomazati za 10 kuna. Evo, nek mene pomazi za 10 kuna. Daću, recite mi koji je ovo, malo mi recite o njemu bar. Kako se zove? A to ti je Dijana. Kako? Dijana. A koliko ima godina? A ne znam bolje koliko ima, to gazda znam. Pula ima mjesec dana. Pula ima mjesec dana, koliko se prodaje? Ne prodaje se ništa, to za mlijeko i sipanje. Aha. I koga pogleda mora da 10 kuna. A ne mora, neko se slika. A je, pošteno, nema šta. A ovaj drugi? A kako si iz daleka došli, treba imati. Je, slažem se, treba malo i vama, a ovaj drugi? A isto to. Je baba kasira tamo sve. Nego šta, tako i treba, ja podržavam, tako i treba. Svi se zajebaju, niko ne bi da niti za Coca-Cola. Jesu za prodaju ili za slikanje? Za slikanje? Reklama. Nisu za prodaju. Da jesu neš kupiti. Pa što znaš, možda hoću kupiti. Imaš jedno. Je, slažem se, a vama i podržavam vas, tako i treba. I koliko je za slikanje? I za gledanje 10 kuna. Tako. A vi što ga gura, evo dobit ćeš ga, kozo. One se s name drži. Neću vam pobići, gospođo, tu sam. Only picture. Hello, where are you from? Germany, Croatia. Germany, yes. Only pictures, one pictures 10 kunas. Can I touch it? Ozbiljno? Yes, this is... Kuna za sliku je. Misli kad sjedeš na magarac Da. slikaš. Može se... 10 kuna oni snima to. Da. Oni su samo tu za slikanje. Ne prodaju se, došli su iz Knjina. 10 kuna, ali mogu ga pomazati. Može. Može i mene pomazati za 10 kuna. Evo, nek mene pomazi za 10 kuna. Ja, pridržite mi ovo, ja ću sist na njega. Vi me, samo, molim vas. Samo polako. Jel me vidite? Bagar, sad ću ja sist. A, hoće me ujist? Ma neće, ne ujedaju moj. Dođi, Bagar. Jel me vidite? Vidim. Kako ću sad sist? Tako, sjed, neće ništa. Nisam nikad sidio na bagaricu. Jel me vidite? Nisam nikad... Eto, uskala sam taj. Ovarva. Jel me vidite? A vidi. Bacit ćete. Bravo. Nećete ga. Ja te nisam uskala. Eto mi. Ma neće ono uvijek. Ali skoro me nije bacio. Ma neće sad. Pa to za slikanje. Neće on me ujesti, može slobodno moj naći. Ali skoro me nije bacio, gospod. Ali zato što... Se vidi. A? Nije gazda. Gazda ošao tamo, negdje najprije. Je, ovo je znako. Ma, ovo sad tamo...